Ang buhangku latamu na himiri karitu na pulung na parumunda lalu iyana rukuna na lawa daha dama akatu weleng lakawunga yuhani kawudu lima dalar hakambulu tailu lupa landalar dokampul hau nandalar hakambulu pitu bawana buan dabana dapawunda na mahanjalir manjala maha takaninya dan jala damanda pawitia na pawaruwan na luri palangatakang dan palopang ang buhanggo latamu na imiri yehu karito nanjala nuna atau nama akad nuna yeduya na lawang da laimiri ala. Ya katakan nantinya iya na, nda takawari ayah. Deningu anjala nama hadimu, dan jala nama buat. Ngaranjala beya, nuna ia maya nama akatu, hanggam laimiri ala. Kana dui miri, ala mayahangnya. Nahurinda, patamatanya na wikinda paramu pelanjalanda nuna pamiti wangu ya nda pamalundunga wieli lambieni angu na hukunga imiri ala angu buhangu latamu na imiri yehu karitu lagawunga Yohani kaudu $5 hakabulu namu lupa landalar hakabulu pitu na paniwanya rukunan jala na pamiti wangu dangu nanjala na pandamiti wangu. Jakata itaya nanjala na pandamiti wangu nuna. Ruku bana matanya na angu edina laluri jalan. Ndana panau anya. Hamanai jakadaka unggur na mambada parahaya hanggang lay miriyeho karitu. Den palaku bananya nama angkatu dangu nama dia jadi lalurin dan ngala anya napa ainguna imiri ala kana duya napa wai parhaya lekarito nangu napa mbada paramana imiri ndatan jadi ya palaku karyanya naluri nama dehamu dangu naluri nama kikunya na pawuko pilitanay. Talangan na nyuta ninda lahuri nuna. Wawanda nyuta tau bada parhaya. Tapi laluri na palakundanya nama akat. Naluri parhaya na nyuta nanduan dandi dang takambalik. Ang buhang kulatami miriyeho karito. Nanda makan dan nyuta lapalawanya nama akatu ya kata wai parhaya laimiri yehu karito tamaka palawanya nama akatu lalu rinda talangan dan nyuta lalu rinda tanduan dandi pa tapalaku ya nama akatu tamanjaria helu palaku biali mandanya nama dehamu helu manjarianda, helu pelaku bialin, na menjala. Ia batu nanu, naluri na membaru, tapa itanya budi, naluri nama manundu, ladalu hanggan, nama pakamang, dangu buan dapat, nama terjadi lapinu tanahnya. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.